moje insistiranje na tome da savremena slavistika prilikom osvetljavanja jezičko-književno-kulturoloških tema ne sme stajati samo u tesnim nacionalnim okvirima. Da se dalje iz objavljenih tekstova može steći predstave o tome na koji način sam stručna i naučna saznanja tokom svog radnog veka obelodanjivao. Otuda i svojevrsno, ovde već na lep način označeno žanrovsko šarenilo. Tu imate od novinskog eseja, uzorka predavanja na javnoj kulturnoj tribini, uvodnog predavanja na prvom univerzitetskom posebnom kursu o ruskoj narodnoj književnosti održanom na Beogradskom univerzitetu, članaka o ukupnom komparatističkom delu pojedinih zaslužnih ljudi za razvoj srpske slavistike, o ranije nepoznatim ili nedovoljno poznatim kod nas piscima ruske, ukrajinske i beloruske književnosti, do nekih simpozijumskih naučnih referata i studija posvećenim pojedinim umetničkim delima ili stvaralačkim međuslovenskim kulturnim i književnim vezama. Osnovna ideja knjige zahtevala da jedan sumarni tekst o mojim opštim pogledima, o mom ličnom odnosu prema savremenoj slavističkoj nauci kojoj pripadam. Od onoga što nije već objavljeno u mojim prethodnim knjigama, učinilo mi se najpogodnijim da za tu svrhu prevedem svoj govor sa svečanog uručenja diplome počasnog doktora na sednici Naučnog saveta Moskovskog državnog univerziteta, objavljen na ruskom jeziku u časopisu Vjesnik Moskovskog univerziteta 1997. Jer u tom tekstu sam odao priznanje starim utemeljivačima srpske naučne slavistike i, nadam se, jasno upozorio na opasnost pred kojom se nalaze današnji slavisti, na opasnost kako od antislovenskih, tako i od slovenofilskih dnevno-političkih manipulacija pod ogrtačem nauke. U drugom delu knjige su bibliografski podaci dati uglavnom onako kako se to čini u ovakvim izdanjima. Oni, međutim, sadrže jedan neuobičajeni odeljak koji se ponekad i nađe u autorskim bibliografijama iz oblasti egzaktnih nauka, ali u kulturno-istorijskim i filološkim, književnim gotovo nikada kod nas. To je odeljak s podacima, doduše ne apsolutno potpunim, o citiranosti autorovih tekstova u delima drugih pisaca, drugih naučnika. I najzad, u dogovoru sa urednikom edicije, bio bibliografski deo ilustrovanje odabranim odlomcem je iz recenzije i prikaza pojedinih značajnih stručnih, odnosno naučnih tekstova iz te bibliografije. Danas sam imao sreću da zajedno s vama, dragi slušalci, čujem šta su u ovoj knjizi želele da kažu moje kolege, slavisti, srbisti, rusisti, ukrajinisti, polonisti i belorusisti. I po vremenu kada je počeo da se bavi slavističkom naukom, znatno iskusniji od mene, autor dugog niza knjiga, profesor dr. Vitomir Vuletić, od koga sam od početka svoje naučne karijere i dosta učio, ali i da čujem mišljenje već oprobanih autora mnogih slavističkih knjiga, profesora Ljudmile Popović, profesora Dušana Ivanića, profesora dr. Petra Bunjaka, koji su po godinama mlađi od mene. Imponuje mi prvo takav sastav govornika, a još više to što u njihovim opaskama i ocenama nije bilo, inače, neretkih u našoj sredini generacijskih napetosti. Ukoliko to nije plod samo puke etikecije, hteo bih da verujem da bi ovo moglo značiti s jedne strane da u radovima koje sam pisao nikada nisam zapostavljao ili, ne daj Bože, ignorisao doprinos svojih prethodnika i savremenika, a s druge da i ovo što pišem još uvek nije pregazilo vreme. Vama, dragi slušalci, kolegama govornicima
i vrednim stručnim saradnicima Kolarčevog Narodnog univerziteta, predstavljenim ovdje u liku gospođe Olgice Stefanović. Od srca zahvaljujem na večerašnjoj počasti.